Anita Atkunda ntugumizamo n'amakuru. Retired Major General Gregory Mugishamuntu okwatira ekigombe cha Ant ebendera omukarura ka president akomwaka 2026 elizoba yasibe mu change cha Acholi yashaba abahagizi be okubasa kumutorana kandi akakora habizubu ebiruko bateganisa. Major General Mugishamuntu okwatira ekigombe cha Ante Bendera okuronda karoro mu change cha Acholi yakutandikira mu district ya Noya aho yatera campaign ye yokubanza omutawuni council ya Kosh Goma. Ahaba hajizebe bamugambire biri kubateganisa omitorre yabo oguyabashaba kumushajika ngo kwarasinje enako ibara kurabamo neija kuhinduka ebyafayo. With the experiences I've gone through which have even tested me and strengthened me further, how can I be overwhelmed at 67? That's the only way out of this mess. That's why I seek your vote. The people Hona bantu batachira muntu barukoreka kubara kuteganisibwa ebinyamishwa ebirukurugo muri action force ebirukubatahira bikabasisire emisiri yabo kandi General Muntu yagira government ye neija kombeka ekitimba okubahwera. Twakabisanga mbitunde ebira twaliko ebunyaruguru twaliko ekamwenge twaliko kitagwenda nayo nga balina ebizibu by'ebisoro ate omwaka ogwagwanga tuzimba ekibiina twaliko ekitu madyope nabo nga balina ekizibu kyekimu ekirabika nti bulajjagavu bwa gavumenti kubanga abantu abaddiridde awali nanka national park gavumenti esande okuzimbayo ki fences ez'amasanyalaze. Muntu kuyargo mu Rugoma yazo muri Anaka Town Council okwabayo bamugambira kuba rukuteganisibwa obutagira mbazi omarwaro. Muntu yabagarkamo arukubagira ngo amarwaro gona agayombekirwa mu butwaro bw'abajungu nazagata hamutindo ogwekika cha higuru. Wano mwoya tuli kumpi n'eddwaliro mukwagonga ng'ebyekombe n'amala gatwakayita mu ng'ekagadi mu Buganda n'ebunyoro namwo temuli ddagala. Amarwaro abiri mulimu agazimbibwa World Bank mukaga 8 agalina ebitanda 10 gakyalinga bwe gaali olwo population increases kubanga mukaga 8 twalinga milioni 8.9 tuli milioni 8.7. Oguyazo myanya ndijo nka arero arokuhendera district ya Noya bwanyuma kweyonjerayo okuzo mu district ya Amuru kandi oko eminyeta baherize emishomo yabo bayoreka kubatine mirimo kandi abajeno muntu yabashabangu bamwesije bamuhakaruru kabo arondere bizibu byabo mbazi. There are people who are educated in this place, but most of them are jobless and there is nothing that they have to do. They are just sitting at home. Yes. I have had leaders who are asking people to surrender so as to get their rights. How can you surrender when you are fighting for your rights? You pay taxes. The doesn't give you a favor by having drugs in hospitals. That you bow to a leader who is supposed to do what he needs to do because he's in a position where he's using your taxes, and then you have to go kneel to him simply to do you. General Muntu nyenchakare naija kusiba mu district ya Guru arukuronda karuru nde Edwin Ram ahabwa TV West AGACENCWIRE. Muzamu n'amakuru district ya Ntungamo batandikire kwetebekanizo kwakira President Yoweri Museveni obwari kuronda karuru mu district eji ahabirabiro na mushanju byo kwezo kwe 11 omwaka ogwo guturumu ogwe 2025. Sam Muchunguzi hari mukuru wa district ya Ntungamo nagira ngo bahirize kutora na timu y'abantu 30 omure buri cyaro okubasagambira abantu ha campaign ya president no kongera kumurondera akaruru. Ehuru yo kwetebekanisizo kwakira President Yoweri Museveni mu district ya Ntungamo etongorezi bwo mu cyaro cya Kikoni omuri Ntungamo municipality. Tuzagaba ebishani bya president byonka tuzagaba ebya LC5 chairman abukuba nawe ni wine flag bearer wa district. So agabe bya LC5 chairman wenka
ntuzagabana ibyaha area member of parliament flag bearers on constituencies zitoraze buri muntu wena umunyantungamo eberabir namushanju mwije ahacishayi kitu ekirungi ekyacyamate ekishayi cye amakura mwije tutangirire omwana witu mukuru witu murumuna witu kandi abandi ni muramu wanyu konkanka nyowe nintangirira mukama wanjye abo kubona we yampire ki omurimo uburenjeri ya Museveni uburenjeri ya wa flag bearers aho muraze hona murebeke ngo kintu cyo mwakishiza kandi cyaba gikurunje mnoga abantu 30 omurubumuruka nibo bakwasibwe bishana za t-shirt kutandaka kwitorora boreka ubwe bari kubamba mu bishani na no kubararaka hakushera karuru ka president Museveni kandi kundukura stories rya heru ya Uganda yitu nahurra nka Rwanda umuntu nahinga Misiri ajabagana na government konkitwe no hinga utunga ibintu byawe obibarira nkiwe ico naco nsimera muzeyi nabyone birunje byatukorire twino businja amarwaru abana nabashoma amakamarungi karokota kashango mukazo ineka nkeji kikakitakaba tonkabwire bwa Museveni ekeruho abakazi tebakitubinga President Museveni naija kuronda karuru mu district ya Ntungamo ebiro 27 byo kwezi ku 11 mwaka w'2025 aho ari kwija kubagana inkunzi za NRM hacishayi cyamate omugandi abantu 58 okurugoma bigombe bibyo butegeke bitari bimwe na bimwe omurimba City bayegita kibine cha NRM bayakirwa Wilson Tumwine chairman wa NRM habwamba City bahayo kadi zebine babire barumo kandi bayakirwa mu NRM mu butongore nko kumara mwatereza amazina ganyu n'cyaro cyanyu hemo rukuruga nesimu yawe ntwenda kureba ngo nito twabarongora niza kusaba omwamyogu amaking sure ngo ahandike ahayizina ryawe nenche cyakugasha kandi twashemerwa kurango bareba mushana nabo baragakiruhura nabo bareta kandi zabo barugahiba bihe bari bahabire bataho mu NRM abahinduka bashobora bwenshi bayegita mu NRM barukurugomo bine babire barumo ahinduka baza kutandisha mobilization kunga batahi bitu yusu batahi bitu joininga NRM abe bahabere abture twine bahabere bari mu nupu bari mu FDC basa kwagera president Museveni aho kwanu wotorire nwatukuruze tugenda gezako tugenda kwegata nabo era tubebaza abazo twegatako tugenda door to door kubanga kalumuze yakazija mu structures so tulina okudda ku ground tunonyeze muzeeyi akalulu door to door this time mbarara tulina okufuna kyenda mwenda tuyinza n'okukamalayo egugumikire nkahi omunupu abaherizemu emyaka hatiti yashika emyaka tiyaza kuhika mukaaga mushanju bafunireki akasente kona kubari kutunga nibombeko wabo temukubireba ha TV eyananka gurofu 3 agira abana bashatu ahabwa TV West and Elias Ratugusa na Senyumo Gideon tugumizamu n'agacenshire enjura y'ihunga ecwekerize Misiri omuri kibumba cha hafi town council district ne ya Kisoro abatura bino kwerarukirira ngo shaha yona babasa kwija kuterwa enjara enjure jegwiro majingo gasha 10 kandi birejwire mu muyago gusigire Misiri wishe butaka okurigera abatura amisho bagahanjire government kubahwera ngo ahabwo kubaborekeriro kuterwa enjara rwaranda akwanu rwano reba kuko ugumwara rwose kuko guri ibishimo ku kusini mu bireba ibimonde nja mu bireba amazuge amenshi umisozi kose gatwarwa enjura n'inkangu zagajanye so nani kugira ngo government yatwateraho juba itatwatireho ingereza kutwita abaturiye uyu mwanya batubwira ko aya mazi yamaraga nk'imyaka 10 akabona ubuza actually mvuze
2022 no ni 2023 yahaye amazi yaje ndetse yuzura aha hose kisoro iyo Serena kwa kwebwereze nkebi kandi nabisiga batura batine bwekoro bwona okubisa kwa makagabo itembana imyaka yavuye mu misozi yuzuza hano mu cyumba ku primary abantu rwose bateganye kugira ngo baje gukora ibizamu bari gutegana turi gusaba government ngo ituyambe irebe icyo yadukorera kuko ubu ntacyo dufite cyo twarya inzara nini nirenda kudutera muri imisi Bismunezero mukuru w'entebe yakashata habwa murora sub county yashaba office y'inganzi yihanga okwirukanjira abatura abashirwe hwecugwerezeji ndi abantu bari kurara hanze no mu kibumba amazi gari kuva mu misozi hejuru mu bizi gakamanukira kimwe direct ku mashuri naho abantu ntabwo bakiri mu mazu none ndi gusaba government kugira ngo rebe ko yatuyamba n'ubundi ibintu byongeye gukomera imyaka twari twarahinze amakagaru kurengo muri nkaga nagwo gateganisibwe mbereji amakuru agashakwa keta tuzarirwe Wibare kete atuzarirwe twaza kumuraho twijene cweka eca kabiri agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwo mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba mobiti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu Ministry y'Ubwegese yarangirira kutamana mu kucondoza omatendekero gahiguru omuyihanga education etukha eshimeye kutungwa abana bona agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba mobiti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limite ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 914 byo ku 12 omwakogu omatajaga Kigarama brand Wentuha brand Shuku brand Burere branch St Kagwa brand Kaboye brand Chanjenyi brand Butare branch Marinde brand Mbarra City brand hamwe ni taje ryagwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi binji tera noti 32 cenda nemwe noti 5 ishanje namwe nitubendeza Christmas enunji hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi embondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turkwetaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts senunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera kitaramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025 ekirukuiza kwata hasi nehiguru okumara ibiro bishatu ebiri 12 byo kwezi 11 chenjo jo mu chai 15 byo kwezi 11 chegego mu chai 16 byo kwezi 11 mubendo mu chai itizate utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe 15 kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo Fermented Beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENCWIRE na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa AGACENCWIRE na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona AGACENCWIRE na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbira mbazi ogwa AGACENCWIRE na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona AGACENCWIRE na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara cake tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurunji ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu
pages recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona bihuire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Chenyonyi omu Dubai emiromo kaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi ebiro bikurebi shebebona wararotekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Cyosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma eru kushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terguleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata noni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twanko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe abalala bajale chitofu bakubumbanyo semena na nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunjiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara suits conference center twine bishenge byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana 8 ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje 4 Get the power to win. Get the power to win. Wangu ya milioni 10 kama sikamba chimo niga star mukaga 5 ash oba downloading mo app obeninga ojina musimu echo kastocho kwa watu we para kozesa momo uchagele kastocho na sasuza momo ya school fees ogene some supermarket ya swali yakunya usasura motoka usasura mazi na gamba kozesa momo hata wele bine kola ya bolo kakasereka kuwedeko no belelanga ukakola no frasete nyingi tawela invest no belanga osigabana batu
tutalekera ku 10 bagita get the power to win awone nambe singo bikola nambe singo okusiga nambe singo okusasonga kwesa mumo basabo ne banyabo eyimiremu abagero kwera nga bawangula obukade 10 tugabye sente tugabye sente soboka tugabye obukade 10 wanji 10 badaleka na yingide kitugu my god kitugu abantu ba kitugu mwatu wa the vibes mwa the very happy mwa sanyuse omusajja sinzo obukade 13 na sijula bangako ne sikiwulirangako obulamu bucyankalanye mama ni kitugu birabe nkomeho nkulabe ani addamu okufuna sente zino omulala Serena Yo, boy, ndi mujua nasomera mu Chinese, nyina mukata ekina kaika Chinese, imbera yo lusi ebali abajapanese, kintu kyabwe China, Winning this money is going to help me embark on my farming business and to see that my farm actually gets to the point of where I want. I am so grateful that Momo has given me this. And it is now going to be in a short term, not a long term, to see that I finish up what I had already planned. Winning is for everyone. So kakuri bero ni weka ko pebe loyo. Alego ni uno wen ti ki Momo. We honong yo. Dini tipe dano wen ni kumberi wa loyo. Normo e kentila loyo. Kayini no chawa Momo iti kere be loyo. And dano wen be loyo. Wangulocha nagamanyika star emu mukaga tano at over downloading a Momo app empya bwochofa ogenda kwa chona kozesa Momo basebo ne banyabo natalo nakolwa lero njagala ndabe na mukisachi ani asenza kwelanga asasula akosa Momo ngasasula akosa Momo ye namukisa olwa lero tugende kukola nyamba zizanye tunonya mwanguzi Jebale konyabo. Ale sebo nawe jebale. Amanya gange nze Bruno Bet kubidde okuva mu Momo. Mu Momo? Ngogambo chatatu. Mukyala Priska Lonkusi. Jebale konyabo. Ale sebo nawe jebale. Emirimu gigenda gitenyabo. Eroki. Sebo. Wama promotion je baita get the power to win ya MTN ya Momo wali ojuliddeko. Sebo. Okozesa Momo. Sebo. Ngokola mukyala Priska. Fees, sindika sente. Sindika amasanyalaze. Kasula amazzi. Sebo. Obudde buno oli luddawa? Ndi ku mulimu taata. Ku mulimu Saidiki. Kyengera. Oli wano Kyengera. Mukyala Priska obamuda mukade 10 okuba. Olunako olwaleero gwa mwanguzi wange. Ebyaddala. Amina ne yagala yaze. Mpaka lwakasaba nze nkuleke. Leba bitonimba. Mugenda kusabya set of course. Amanyi abambita prophet Muska mukumadiga wana baba Momo bagambe kigambo kimu kigwesa sula kyonna kyogera okusaba n'abantu osasula amazzi kusaba amasannyalaze okozesa fubiza mu lisosi mali okozesa Momo weewole okozesa Momo investi okozesa Momo enkole bana batu ogenda kwangula obukadde 10 got the power to win. Namakuru batabranyi centamu obinji bari kumanya nka Bobby Wine erizoba karuruko bwa president ya Karondera omu district ya Kazo ogu aine bendera ya National Unity Platform kandi abanyakazo bamushaba okuronda Ugandensya era abahereze obusinge. Robert Chagulanyi okwise bendera ya National Unity Platform abwakaruruko bwa president erizoba sibiro mu district ya Kazo okuronda obushagiki. Uganda, listen, for 10 years, Uganda we have only one airport. Only omuntu muri wano Kazo, oyagala genda Nairobi, oyina kuvuga paka Entebbe. Ebe bino kuchuka.
ari kugamba n'abahagizi be yabashaba kurunda gavumenti ensya erabaho businge no kurikiriza ebyetengo byabo. Polisi ekola mulimu gwayo gwa kukuma abantu n'ebyabwe. Twagala tubere mu Uganda empya nga amajje gakola mulimu gwago nga tegawamba abantu. Eyo Uganda gye twagala okulembera. Eyo Uganda empya egenda kubeera mu tribes zonna. Uganda empya fe aba NUP tukibalaze in 4 years, just 4 years. Nga tuli mu government tusobola okuzimba ekitebe ekisinga obunene mu Uganda. Omuruta ya yoru haba okusika omuguha hagati y'abahagizi ba NRM na n'abanup konka kwaba okuronda obushagi kwagumizamu. Boba ogenda kulonda, think about Uganda of tomorrow. Think about Uganda of tomorrow. Kurigera ari cyaguranye government ya NRM kuyo gwetegekere numara kandi akanuko kire government zindukwe bembere ihanga. Nabwe cyo basebo nabanyabo nishaba karuru kamwe. Neba MP bona, neba MP bona, neba councillors bona, neba mayors bona, bananga bufule president wa mugenda kwemerwa. Gasha kwa Richard Nahabwo muri kazo. Richard Nahabwe. Major General Kahindo Tafire yayakira ekibini kya Patriot League of Uganda omakage barukurangira kubega Israel NRM mu kuronda karoro ko kwa Serebendra ya NRM ahate bestari zimwe na zimwe okutandikira ahara mukuru wihanga. Major General Kahindo Tafire arikwakira aba Patriot League of Uganda omakaje bamwanjuro kubashazira mu kwita National Resistance Movement okuronda karoro k'abantu bona abakwasire bendera y'ekibina kya NRM. Aba Patriot League of Uganda na munonga ba Mitoma District Ruhinda County nitushakika General Kahindo Tafire tuza kumuhagira tutambure Mitomeji tutambure Ruhindeji Mitoma sub county tuzomuri Kashenshero sub county Kashenshero town council Mitoma town council na katerega muri kabiri cyaro tuzakutambura turonda karuka General. Omugamba kwe Minister Kahinda yashoborera ba PLU okuyabira taro kubanga ngukonka bakenda kwiruka mnonga akabatimwe bana mwakuturisemwe mwiruka mwaza kwingura kwani mugende pora mutwate asho yaraba nabunda bunda yo mwana tokora hono gira ki mwende PLU kurangu ba hata bakwasoro kwabura kwito bari mugende pora bace kurira nuko muzaje mbandana numuzaje nabo hati bacetegerize bagira ngo aha uzakora n'abakuru bitu n'abatatitu akatugira ati mureke kwiruka speed muza kurenga kwayo ati mwaba PLU ati mbe murekire kake nityo bakuru bandi nityo bashwiri ekitura lete cyo kwaje sebo bwana minister bitunga timu ya birere MK yakaba tuko kwa moja tusaziremo katari kahehe katari kugamba mu nabyo amahurire kugira ngo ubundi abantu kumukubona bamahurire mugira ngo mugire kimwasebeza bibe by'amahurire nituwenda kuronda karoraka abo kubane nabajyango yabo no mukuru agenda bwira aba PLU nabajyango kwegita hal NRM no kwenda kugumzamo obusinge obutwireho mu ihanga kandi tubaragana sa kugira ngo shonga kuri edition ya turetaha no kureba ngo Major General Kahindo Tafire kandi ariyo nkunzi yita ariyo muzire witu ko umuntu atwire nagamba amazuma tuteka kuja kumurondera karuru bakereza presidential candidate General Yoweri Museveni no ine bendera y'ekibina kintu nzokereza General Tafire no ine bendera y'ekibina bo constituency yenye nzokereza umukazi mu wita Charambi no ine bendera ya MP w'abakazi Shaheji nzokereza Alex Karitundu no ine bendera y'ekibina yabwa chairman wa RC5 na nabantu bona bakwasibe bendera kuko wajere bagera ki makuratana gasha kwa Ben Muhozi Ben Muhozi aba Ankole Farmers and Traders Sacco
bakwatireho buhana mahere center ya kashatu omuri Rwampara district n'ekitanda cy'abakazi eco kuzariraho bakozire eki barukwetebekanisiza okujaguza emyaka 25 ibamara ombuhereza obwabikoguze. Ankore Farmers and Traders Sacco bakwatireho buhana mahere center 3 omtown council yandije Nyamukana Rwampara district n'ekitanda cy'abakazi kuzarira. Ebi bizire nibabikora obwe barikwetebekanisiza kujaguza emyaka 25 eyibamara ombuhereza bwabikoguze no kusima abantu abatambwire nabo okumareja emyaka yona. Baretera kandi yabahereza kikahinduka cyanye mu kikorese cyo muhereze center 3 ntubasa kugikoresa nke examination coach jaguza emyaka 25 itwamara ombuhereza ahabwitajeri ya Nyamukana twashara mugaruza bakasoma bitu turi kubebaza abo kutagira kandi twabagaruza kurabira mu ruhana ma health center 3 twabahereza ekitanda cyo kuzariraho kandi ekitanda ekyo nkiza kuyamba abantu ba Nyamukana n'imyanya ndije ejehingurize nkashema n'ahandi hona. Chairperson yanagamba ekitanda eki bakiretera abakyara especially ko kujirana no kuyashobora we nanyenda kushaba basija muteka abakazi nahura nashemerwa munonga nkakondineta we twekeke cyabanama ahabo kureba nkanda hirwa roritu herese center 3 nitwe bathereze kitanda kandi ekindi abakazi benda bantu babahaza pampazi babaha imiti ya sabundi n'abantu bona babaroho buri umwe yakwata sabundi. Abashahari buhana mahere center 3 nabagirangu babire bine kitanda cyumwe government yabahire ekibire kitarukumara. Ecyo kitanda nikije kutuyamba omukongera ko aha mutindo go buhereza butukuhereza abantu bitu aha bwabuhanama kandi hamwe n'emyanya indishe totorwire abari kutunga buhereza kwatene byo kuzara okuruga ahirwaro giteri mbwenu bina masukungu obatungire ekirigero muri Ankore Farmers and Traders Sacco nikije kubahwera okwisyo buhereza aha abantu batekatekere ikintu cy'urungi batwatara aha by'amagara yirwariro n'urukora tubire twine mu kitanda kimwe ekibeni kireto bundo buhereza bwagire bwacumbagera abo kube ubwirobu maternity yitu kaboneza ubwa abashaho twine habazarsa babiri mwene kimanyi ngo bwabone kitanda cya kabiri nihije kuba ntazaraba cyara barengera ryomwe at the same time. Omukorogu gwishirwaho bamwine Akimu orumeya wa Nyamukana Town Council kandi asimire Ankore Farmers and Traders Sacco okubaho muganda gwo kutungura ebyamagara omucyanga cyabo. Daily income benachari njero na manager Nyamukana Town Council ine daily income inanasi every day ko bwiro ntashohore motoka munana pade zinanasi Lori pade ziri kuza Kenya izimwe kuza Kampala na wahika wangu utejesha konka saving culture is poor. Ahabwa TV West ndi Christopher Himsubwe. Christopher Permanent Secretary wa Ministry y'Obwegese yahamya ko ku Uganda etebekaniso kutamano mu kuchondoza ningashe research y'abahangu omubyobwegese abeteranira hari Chambogo University kibahwere okubasa kuhangaho emiringo emisya iyo kushomesamwa beji omyogo itarye mwenemwe okwetorora ihanga lyona. Omuhandi cyo ministry by'obwegese Dr. Kedres Turyagenda yagambe nko mujenyi mukuru aharuterano rw'abahango mu by'obwegese orwo murundo gw'ikumi orwa International Interdisciplinary Consortium Africa Conference inkumi 2025 orwa abahari Chambogo University nahabwe ecyo nkihanga nicyo turi kugira ngo buri mwana wena atungo mugisha ogwo kuza kwega emyaka mincho president atwire na kitahwensera ngo hakiri buri parish buri muruka gugire mu primary school ya government ya UPE yabana batari kushashura sente kugira ngo buri mwana wene uri kuzarwa abase kushoma okushoma kwa primary.
orutera noru rwayitabwamu ba profesa okurugumuza University kwetorora Africa nka Ghana, South Africa, Algeria hamwe n'agandi. Vice Chancellor wa Chambogo University Professor Eric Tunguka rwacheya aina masikongo kukoresa karimagezi nikija kuhanga hemermo no kureta hintunguka n'ebindi bintu omwihanga. Ebintu bingi nibigenda nibibaho. Hariho computers eziri kubasa kugamba umwana atarukwasa kushomana atakwasa kugira ki aine problem ejo numa computer agikorese egumene gamba yana basa kurra nubwo atari kureba konka ayegi. Hariho brailles na facilities tukubaha kugira ngo umwana abana nibege ibintu bingi kandi na ruhangana wayo no kwa kubayamba ingaro zabo ziri very sensitive kwa kwata a keyboard hayo yakora sound amanyangweje na a amanyangweje na ba nabucyo nabone benda kwega. Hariho ba professors abo twaganiraho nabo aha makuru gortera noro kandi ibintu byo batugambira. Just in case the students misbehave, is most likely going to predict the use of school violence at that particular time. So when there is violence that happens a lot, there are some consequences that also come in. Ortera noro rwatandikira izoba norwo kumarebero bishatu gasha kwa Jime Muhumuza. Jime Muhumuza twazagaruka tumureho nitugaruka. Amazina ganje Bilum Sanatori, Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School, Erukusango muri Bitoma, Bushenyi District. St Francis ni shomero ruhango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji. Konka tukaba twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji. Konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresh rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutoolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuno w'amaanyi utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanci eya kitaka. Lanci zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanci eno erungi ya buli kimu. Lanci bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. Wakonfirming that the set it was today. Confirming that you go abasa and antagira nandaga set that to say. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the yamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyabos, all the pays,
everything. We are what? Unstoppable. Chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashija hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata akabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwe UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0702 15 91 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. kurugera kimumbugi mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushoromwa y'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo hasa gutebekanisi gweje korabiro metenderekere ukongera ibirungo byitunya murungi abahingi n'iminyeto nubahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibasi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Omanche tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todda mukwata bukunusuyo chenyizo bagamba kisoboka and it's real obulabuulira ku radio niga star 15 star 80 hash ojala bendagiriyo option 2 skupe kakatuku omulabi omusigire fana kuba by now twandibadde on student wafalirudawa student tasobola kubeerawo kwensonga mulwadde muko banaye mpulesanya ku MTN ngolede simanyi watabanyira kulaga sanyo yange nenga I'm very happy. Muzamu namakuru Bishop wa Ankole Diocese Right Reverend Sheldon Mwesigwa ashabira abeje n'abashomesa okugira amazima no kuba abesigwa. Bishop Sheldon ebya bigambirwa bya natahimkono arwentanga Farm School omure Bubare Kashari. Omukoro gwo kutaha emikono arwentanga Farm School omuru Bubare Kashari gwebembirwa omureberezi Sheldon Mwesigwa kandi ashabira abeje n'abashomesa obutosha okuba besigwa no kwebembeza izina rungi. Yesu omusa
n'ukoze umurungi nuza kumuhiga nutunga namwe ko mwana uri kunkorera ahita kajya nabuze bigiye kuza nawe atamuzira mu plot ntabwo ari nepikiye nuko wese wabura nushisho wili ukazomarwo ukazomu mujya kwiza mu bibazo abicana byatugeza byose cyangwa bishaka kwiriza ibintu bya gutara bizemu rero kumusima okushaboku kukirwo kano kakuru Jackson kandi asimire government abo kutungura ebyo bwegeso mu ihanga okushaba kwitu no kugira ngo umenye gwe yongera nanye nti harigwe ibindi abo kwa twasima na munonga ibikorwa byabo practical ushangana basoma amashomo gar practical umwana akakweza agenda agira iki yayigasara kandi tubarebo tureba ngo nabantu bakuru tureba ngo nabantu bakore ibi by'amana munonga omugandi abazire na munonga abana babo bari kuzo mu cyumuro bashabirwa kuzura misho ubwo abana bari kuzo mu cyumuro kiringwa okushaboku kuhirwe mukuru w'ibyo bwegesa bwa district ya Mitoma mwene ninyenda kwihanangira z'abazire abana bato mutabarikura kubaho bwabo mubakume mu manyengu akumara no muri mu Christmas muri kake konka kandi mubariseje mutabakuhuza mu bakoruseyo konka mu manyengu tamu yo kubanza mwako gurkwija tugura hari. Bring up your families in a good, morally upright way. That's why we have prime. And because you are running from your responsibility, you hand it over now to the government. abeje 13 nibo babuzibwa kandi bakorera mu center ziganisha tu kurwo mu mashomero igana 22 mu district ya Mitoma abari kwebembera amashomero nabo bine bashabira bazire okorera abana babo ombwire bwe cyumuro tkozire tests zikurenga muri 30 zona bimbazikoraje so I was confident ngo abana babo nibatuko kufika kandi abana babona babari abana nkaga nomwe atobasha gusitamisa kandi ubona bakakora je bakaendera kurugisha uko burizo bigezo bikorwa kandi uko umwana wabuzwa nuri wabicebera uko nayenza utanzi uko bigezo byo bibiri kebindi byo kubigezo uko abana bituka briefing aje kandi na supervisors na invigilators babantu bamanye byo gukora ahatari mu byo kugira ngo bakwato kuna kuri amakuru agashaka Evan Staremwa na Ben Muhozi Nizamu n'amakuru muri fotopoto abashubuzi benda government ngo etanike kushoroza umushoro kuruga umbavuji ba boda nko muringo gumwe ubwo kubasa kwangusya emishore yibaru kuba nibenda kushoroza barekeraho kubanyunyuta ubwo bari kwenda ngo bakashoroza esente nyinji okugamba mshoro kwine kube y'uburinganiza nubwo kitongore kiri kushoroza umushoro mu ihanga echa Uganda Revenue Authority kibiri ni kibugana habashubuzo kurwo mu rurembo rwa Fort Potro orchikoru ortebenkansi bwansi y'ehuru ya URA Integrity Forum rubire rugenderiro kutahwe miringo eyo mushoro gwa kubasa kushoroza bwa hatabireho buryarya bwona. I know of some cases where our people have given very high assessments and they have no basis. So when you get a figure that is way beyond your business transactions known to you, please ask for the basis. Don't first of all feel like collapsing, because someone can give you a figure and it blinds you, and the next thing you feel is, how do I get out of this? Get out of what? konko mu rukikoru abashubuzi bashabire government okutandika kushoroza umushoro mu bavuji ba boda bagumize ngo kunuko yakubasa kwangusya mebintu ebyo ri kwiyame umushoro umwanya go kuguma neba nyunyuta. Let us waive the tax base. Yes. Let us waive the tax base. We have been overtaxed. The people who are compliant. You are trying to squeeze the little we have. Every boda should pay at least 1,000 per day. Okay, if that's too much, but let's look at taxing them. They have become a menace, and it will be a way of reducing the number of the road. We
Angela Byangwa orumukuru wa Rwenzor Anti-Corruption Coalition ekitongole kitari kya gavumenti nagira ngo abantu okushashura gy'omushoro batine kwetombitwa kona hine kubaho oburinganiza. If us we are able to save you 600 million in a year, we are still paying tax. Why is it that there are some people who are being by policy free to actually pay? So I want us to appreciate that the role of paying taxes for each citizen. So when there is any form of unfairness, trust is broken between government and citizens. Our country is unfortunate that you are a taxpayer in Uganda, unless corrected by commissioner, does not have any incentive. The only incentive is public utility, roads and the rest. But some good countries where the economies are better, there are some points you earn that when you retire after paying those taxes, the tax you paid gives you pension. And value for money by looking at what we have on ground. Good roads, good health centers, good services in whatever we are doing. It is very traumatic when you take your patient to a hospital and you find that instead of giving them the drugs, they are actually telling you to buy them. I think most of you have faced that. Omurukiko nurwo rumwe abamwe bagizire ngo bururu bw'enguzi obwerisize karungo mu ihanga nabwo burigirireho abamwe obutashashura mushoro konka we Habatulusoke orukukora nka commissioner bwa internal auditor omuri URA nagira ngo batireho emiringo yona kureba ngo barwanisa oburu bw'enguzi omu kitongole cyabo. Went up to an individual staff on what is expected of them, as well as support from management. So we don't expect that any staff of URA can claim that he does not understand what integrity means. Gasha kwa John Tusingwire omuri Fort Potro. Sagumiza munnamakuru ag'ebyemizano omizano y'empaka ya league z'amatendekero ga Uganda yazanwa erizooba tiimu y'itendekero lya Chambogo University na YMCA zagwa kikazi busha ahabundi. Tutwale kompyuta toki Dr. tutwale kumbira uno na magoya shot number 7 oyo jangu pola kasenya kaleta cross goal defending uliro mukwaje kakati ladies and gentlemen mwotabya suwa aba first yo balaba bila kusinya bulungi nyo back to the blind na magoya shot number 7 waleta mpira University na katolina tolmalero yo bajemula bakopa musindi 12 mama weba ne chali ya mtawana tuze kumpira leo za koleta bwacha zango njya kwebaza mukama katonda always olwobulamu bwatu wadde n'olwakabonero tujjeyo eno twajja neno nga tusuubira timu gye tugenda okupasinga eri difficult and experience mu league so twaze ne strategy yasooka noonya kabonero kamwe waka of which mukama katonda tublessinze n'akatukuwa so tugenda kwongereza okwo tulemeddwa chances twalina okuteeba kubanga abavubuka balaksinze baademu obugayaavu nga batidde YMC engaloza y'amaanyi kubanga buli omu agyogera nga bayagala ogyogera naye nga singa badde bagoberera instructions buli omupiira gusobola okuguwangula kubanga gubadde mu mikono gyaffe buli kimu kibadde mu mikono gyaffe naye olwokuba bukaganya okugoberera instructions omupiira gutulemye okuwangula. Omugande ag'ebyemisaano Abdul wa Ngodo okuruga omu klabu ya Gambit Chess Club mu Kampala esinjire empaka za chess ez'omulundi gw'okubanza za district y'Ibanda ezitebeekanisibwa ba Icon. Empaka ezitebeekanisibwa hitendekero ry'Ibanda University kandi abazaani 98 okuruga muri Ibanda hamwe n'endiijo myanya omu ihanga ryona nibo bazeetabiremu. Abdul Wagodo Shakur okuruga muri Gambit Chess Club Kampala niwazisinjire bwa nyuma yo kusinga abandi emirundi mushanju yona ezaanurwe. I found the tournament harder than I expected it to be. At least some rounds people have been harder than they should have been since it's their first time. I know with time they will get better and at least we shall be coming. I know they will get stronger. It has been their first time, so next year when they made, they'll have improved. Tournament yokubanza muri Ibanda district
ikintu kintu chango tubentukira kugira tournaments mu Western region zukomambara konka hati twabasa kuba ntuyija ha Uganda University chess yazanwa twafuna abantu kurwo mu different institutions twinabo kurwo mu universities Makerere Mbara University Mountains of the Moon University Omakuru agande nko muringo gumwe go kutungura ebyemizano hamwe n'entaranta uminyeto amagomboro atano nigo garayita mu mpaka zandagaire Christmas Cup ezo mwakogo ebyahame bwerizoba aha mukoro go kutongoza empakezi kandi timwe zirayitabemo ziri mu mashiruka town council Cyanjenyi Kachindo town council Kigarama hamwe n'egomboro ya mashiruka kandi buri team yahebwa uniform hamwe n'empira Atwanjora tukorese kurundi munonga kandi obwire bukuza asha yitukura cyetuze tuhagira mpira tuzana umuzano gompira aho umuzano gompira n'umuzano murundi munonga nugutugita twena guterana hamwe wana kwesa size none kora abo burundi bw'amagara gawe shanga mbyamagara utakwatondwara ndwara umutwaza mumbuye n'umuzano n'umurundi munonga empakeza nezo kutandika ebiro 20 ebyo kwezo uko gasha kwa Timothy Mushabe na Mike twachire mwebare abanyamakuru betu amakora agaga by'umzano ngo twinire kandi ngo gahendera agacencire Serena Nuwamanya Sande bread na timu ya agacencire twakora nayo ntubendeza okurara no businje Esha